baphike ngeke baphike ngase ngithi uma sibasola ukuthi bafuna ukwenza ubugebengu solisusa leli cala lapha eSouth Africa silise kuzwe lonke sabathembisa ngoba ke bazi ukuthi siselaba abantu abamnyama abadala besaba belungu bayenza nje ngenkani abazi ukuthi hey khona bothina namhlanje khona uGaddafi namhlanje akudlala khona insizwa uGaddafi bazosibona ngoC uma behlale besizwa ngendaba njengoJesu. Ngicele abamelike ukuthi abacelele izinto esizifunayo bayicela ukugcina manje ngoba abantu abangeke basinike basho nje kodwa inkampani le eyafunga ukuthi iyomela iqiniso iyokwenza ukuthi uma kubalwa amavoti abalwe ngendlela eright kodwa bawabale wrong kunama hour amabili ayiqala ngqa akaze kwenzeke noma kuliphizo ngoba babona amavoti omkhonto wesizwe khuphuka ngendlela eyisimanga ngoba abantu base South Africa bethi bakhathele ezinye izinto namhlanje bavotela inhlangano ezobakhipha ekuhluphekeni base begijima beyovala